Kada idem u različite zemlje, naročito zemlje u kojima su mediji kontrolisani, This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off. What do I hear from most people? I don't believe any of that stuff anymore, right? od raznih ljudi čujem, ma ne verujem više ni u šta. Oni razumeju kada im se ne govori istina. Mislim da čak i u novom svetu ima puno prilike da se postaviš kao kredibilan izvor informacija, onaj kojem ljudi veruju. Both of them really took very hard, very painstaking, very detailed journalism. Obe priče su zahtevale vrlo predano, detaljno novinarstvo. U doba kada sam dobila te nagrade imali smo zaista vremena i ljudi za tako ozbiljne, duboke novinarske poduhvate. Danas je teže, ali nije nemoguće. Nagrade se i danas osvajaju, veliko novinarstvo je i danas na delu i u okviru malih web sajtova, malih radio i TV stanica, pa čak i kod individualaca. I think that the Chinese presence around the world... Mislim da je kinesko prisustvo širom sveta velika prilika za novinare. Veoma je značajno pokazati šta se dešava i kako oni rade, a to se ne dešava samo u Srbiji, već i u celom svetu. To nam govori kako se svet transformiše. U brojnim novinskim agencijama u kojima sam bila pisali smo o tome. Pisali smo o njihovom prisustvu u Južnoj Americi, Africi. Koji su uslovi tog prisustva? Da li oni daju poklone ili pozajmice i pod kojom kamatom? Znate staru novinarsku izreku, pratite novac. Hajde da vidimo šta se događa s novcem. I really still firmly believe that ja i dalje čvrsto verujem da ljudi mogu da uoče razliku između istine i izmišljotine, između buke i nečeg što to nije. Možda je danas teže jer je toga jako puno, ali posmatrajte ponašanje kad je kriza. Ja tu u Americi gledam svaki dan. Kad je neka kriza, ljudi automatski znaju koji medij da gledaju jer mu veruju. Kad god se nešto važno dešava, oni odmah odu na mesto koje mogu da veruju.